Kei te noho whakatā ute anō tētahi iwi ki runga tūtanga whenua i te tai tokerau. I tēnei wā ko te iwi o Ngai Takoto e noho whakatā ute nei, ko tā rātou he whakahe i te hokotanga atu o te whenua. Kei Wainganui pū a Mekerene i te whaitua o Kai Maumau i ngā rohe o Kai Kohe me te reinga. Kei a Mikey Sherman ngā whakamahuki. E rua te kautau a Ngai Takoto e whai ana kia whakahokia mai tēnei whenua tipuna, nā tō rātau rongo a kuni ka riro atu anō, anei te whakautu. We see the opportunity for us to secure this property is being lost again. Ko Mekerene te ingoa o tēnei whenua i warau heketea te rahi, e ai ki te iwi he mea muru e te karauna i te tau 1875, inaia nei kei te hokona i te whānau Vuksich, ngā kaipupuri o te whenua. We basically at that time saw an opportunity to secure the land back. We put in bids when no one else did, and virtually we were of the impression and hoping greatly that we would be able to secure this property. Heoi, kātahi anō te iwi ka rongo kua riro kē te whenua ki tētahi rōpu kē Arakia Sovereign Farms mō te kotahi me te haurua miriona tāra. Ko te ohorere anō hoki, ko te oati a te kamupene rā, ka hokona atu e ia te rima rauheketea ki a Ngai Takoto mō te whā me te haurua miriona tāra. Toru raupai hēneti nui ake i te utunga mo te katoa o te whenua. We've been sort of manipulated and lied to in some respects about people's intentions, and it's quite clear that what's happening is that money talks, and that's what makes it walk. Hei te marama o hui tanguru kati ai te wā utu kia Sovereign Farms, he oi nona nahi i tuku tono ai te iwi ki te whānau Vuksich mō te 2.3 miriona tāra. Ki te kore tērā e whakaitia, ka noho tonu rātau ki te whenua. Mikey Sherman, Te Karere.